Acara ini disponsori oleh Pemirsa pengupaya ring sejeroning mecikang trotoar sahe margi ring mekatah genah ring Denpasar sampun kekawitin warsane mangkin. Kauningin wenten kutus margi mewah trotoar sane kantun kebecikang. Kanan inucap oleh apresiasi saking jajaran Komisi 3 DPRD Denpasar. Duaning selami puniki kanan margi akeh kekeng krama, santukan sampun suwe nenten kebecikang. Ketua Komisi 3 Eko Supriyadi ritat kale kepanggih risampun puput rapat Badan Anggaran Maosang, paiketan daning ngicen apresiasi majak dinas PUPR sane sampun mecikang mekata margi ring Denpasar. Paiketan dane dahat nyokong mangdane penureksan ring pelaksanaan proyek memargi becik. Melarapan ngutama yang kualitas, keuningin ring mekatah proyek sane nanen keselahin inge punike ring Jalan Sutoyo. Program perbaikan trotoar margi nucap ketureksain sampun memargi becik melarapan ngangge box culvert. Duane ngasa punike Eko Supriyadi nureksain proyek penataan trotoar ring margi Patimura patut ketincapang bali. Sedurungyane Kabid Bina Marga DPUPR Kota Denpasar Ide Ayu Trisuci Maosang, rau mangkin wenten kutus proyek sane kantun kelaksanayang ring lapangan. Bali Pos Nguningayang.